sahak parhorasan gusto ngo pineng nabui dapat dipahami ba mata di matama ama boy pas-pasuna kamu kebutina jadi tulai do itu tulai songkot para ramuna ada arung ipat pahami son dekke simudur-udur ada buat pahami do ima kalau mau ima dua-duai mengumur dia lap kuarta sama tuang-tuangan ni bagasta ala nido tutup para songgok rahmu leh ba sai ala hipas do hamu neng saat lu tepaton ido binna pala kupas saat kami neng ku kamu like kudo ibu tu kuba sahak mana uli sahak mana lenggan tu tuang-tuangan keluarga muna tu jono leh do ibu tu kuba butima